ako neko ide ka Zemunu i Novom Beogradu, mogu da ga povezem. Gdje idete? Ili ćemo kroz centar Zemuna, pa ću ostaviti kod pošte. Profesori, poštovani gosti, poštovani predstavnici medija Pomaže Bog. Ja sam Gordana Kangro-Nikolić, dvostruki magistar tehnike, inicijator, organizator Sabora univerzitetskih profesora, u okviru kojeg ste svedoci mnogih izlaganja naših cenjenih profesora i doktora nauka petkom prostorima ćirilice. Desetine izlaganja u okviru Sabora možete pogledati na sajtu www.supro.org. Danas imamo posebnu čast da je s nama profesor dr. Miladin Ševarlić. Profesor dr. Miladin Ševarlić je doktor agroekonomskih nauka koji u toku studija obavljao praksu u SSR-u a u asistentskim zvanjima na univerzitetima u Sloveniji, Poljskoj i Mađarskoj. Kao honorarni nastavnik izvodio je nastavu na agroekonomskom fakultetu u Čačku, poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu, poljoprivrednom fakultetu u Osijeku i odeljenju u Vinkovcima i na vojnoj odsjeku za logistiku. Od 2008. je specijalni savjetnik za agroprivredu u Ekonomskom institutu u Beogradu. Profesor Ševarlić je objavio oko 300 autorskih radova u zemlji i inostranstvu i dao značajan naučni doprinos multidisciplinarnom razvoju poljoprivrede, prehrambene industrije, zadrugarstva i sela, a rodonačelnik je dve naučno-nastavne discipline na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. Savjetodavstvo u poljoprivredi i ruralnom razvoju i ekonomika seoskog turizma. Učestvuje u realizaciji 6 međunarodnih projekata, rukovodila su 2 projekta i 18 nacionalnih istraživačkih projekata financiranih po konkursima resornog ministarstva za nauku. Kao jedan od najistaknutijih agrarnih stručnjaka u Srbiji bio je član ekspertskih timova za izradu 3 nacionalne strategije razvoja poljoprivrede 1982. 1999. i 2014. i rukovodilac tima za izradu strategije razvoja zemljoradničkog zadrugarstva u Republici Srbiji 2012. godine. Održao je preko 300 predavanja u Srbiji i 5 predavanja po pozivu u inostranstvu, bio je član odbora za selo u Sanu u periodu od 1990. do 2014. kao i mnogobrojnih državnih i međunarodnih udruženja i organizacija. Profesor Ševarlić je bio i narodni poslanik. Vlasnik je porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u Preljini, opština Čačak. Tema današnjeg izlaganja je poljoprivreda i selo, osnove održivosti naroda i države. Svet se u posljednjim danima menja pred našim očima, ali da li su te promjene potpuno neočekivane i da li se iza scene odvija stari plan samo sa novim rukom? Dok se na Bliskom istoku odvija sukob koji po svemu viđenom otvara nova vrata strategije ratovanja, odnosno upotrebljenih resursa razvore dejstva u širem regionu i efekata na svjetske tokove i nesumnjivog udara na imperiju, pre svega Sjedinjenih Država i ceo koncept zapadnih sila, postavilo se pitanje da li je sve onako kako nam izgleda. Tako dakle, posle junskog rata protiv Irana moglo se sasvim jasno vidjeti da problemi koji mogu nastati u sukobu sa Iranom mogu dovesti do upravo degradacije resursa i Izraela i Sjedinjenih Država i tu ocenu mogu je dati i niži oficirski kadar navedenih država. Zašto se onda koalicija zapadnih sila upustila u sukob koji, kako vidimo, ruši famu o nepobedivosti imperije i stvara potpuno drugu perspektivu razvoja događaja i zašto se ta koalicija upustila ovaj sukob upravo u ovom momentu? Naravno, ne treba izostaviti brutalan obavještajni rad koji se u sukobu gotovo na nivou degradacije resursa komparativno vojnoj logistici, koji također predstavlja poseban iskorak ka kontroli vodstva neprijatelja. Odgovor na ovo pitanje nesumnjivo ima korelaciju s aktivnostima destabilizacije Irana kroz takozvane proteste koji, kada su izgubili mogućnost komunikacije, su se odjednom ugasili. Ništa manje važan aspekt je otkrivanje ključnih krtica izraelske obavještajne službe, međutim, postoji još jedan ništa manje značajan aspekt koji je gotovo potpuno pokriven tekućim operacijama i koji je uticao da ovaj ratni sukob usprkos protivljenjima brojnih analitičara počne pre 2 sedmice. Ovih dana je rabin Mendel Kesin kaže: Mesija dolazi ove godine i rat sa Iranom je dokaz. Ove godine će biti izgrađeni 3. hram, uništili smo velike civilizacije. To potvrđuje i posljednji video najvjerojatnije napravljen veštačkom takozvanom inteligencijom Netanjahua, gde kaže da Isus Hristos nema nikakvu prednost u odnosu na Džingis Khan. Nadalje, Peter Thiel, kao suosnivač kompanije Palantir, imao je organizovano predavanje u Rimu o Antihristu, inače potpuno zatvoreno za javnost, gdje napominje da Antihrist nije nužno osoba, već bi to mogao biti globalni sistem koji će koristiti skepticizam kao promociju istog.
Može se pretpostaviti da okosnica ovog zatvornog predavanja povezana sa daleko morbidnijim taktikama u vezi pod navodnicima čuvenog dolaska. Istovremeno u Izraelu podnet predlog zakona koji kriminalizuje javnu reč Isusa Hrista i ne treba izuzeti da je trenutno zatvoren hram Hristovog vaskrsenja. Vratimo se zato na događaje pre oko 3 mjeseca zajedničkog služenja Vaseljenskog takozvanog patrijarha i pape kao sporazuma gdje se između ostalog planira prekinuti dočekivanje blagodatnog ognja koji silazi na crkvu svoju u hramu Hristovog spasenja na Veliku subotu po pravoslavnom kalendaru. Poplošavanje puta onome ide, poručuje nam sveti preko razorenja rata i otpadije crkve, tako da dinamika ovih naizgled sumanitih operacija Izraela i Sjemeničke države nije baš takva. Povezano sa strategijom zabrane pristupa svetinjama Jerusalima je očigledno. Pored svega također u promatranju dešavanja treba uzeti u obzir stavke agende 2030, naglašavajući da je 2026. godina prilika za realizaciju mnogih distopijskih planova, dok realnost govori da prisustvujemo realizaciji sloma svjetske ekonomije. Vijetnam već nema rezerve energenata, mnoge evropske zemlje imaju rezerve nekoliko sedmica, Kuba je u mraku, a Japan ovisi 90% o saobraćaju kroz Ormunski prelaz. Nafta raste danas na cenu više od $120 po barelu i tako dalje. Napad izraelskih snaga na naftnu infrastrukturu rezultiraju uzvratnom reakcijom Irana po istim resursima u regionu. Naročito značajan efekt ovih ratnih operacija je destrukcija bogatstva država regiona kao mehanizam destrukcije širih interesa, iako milijarde koje su zalivske kraljevine uložile u uslugu zaštite obećane od Sjedinjenih država su već u rukama globalista u dobroj meri. Uočimo da u agendi 2030 nema pominjanja prebogatih poreskih krajeva, niti prebogatih regiona u rečima nećete imati ništa i bit ćete srećni. Nema navedenih detalja o bogatstvu naroda, regiona i pojedinaca. Naravno, zapanjujući su gubici Izraela i Sjedinjenih država od razornih vojnih baza, njih 27 srušenih aviona, oštećenih nosača aviona i drugih vojnih resursa i nevjerice koja vlada je primjerena ovom nezabeleženom stanju iranskih neprijatelja, ali treba imati na umu da ova defanziva u sposobnost iranskih neprijatelja nesumnjivo vodi upotrebu nuklearnog oružja, ne treba izgubiti iz vida i ostale pripremljene događaje katastrofe od kemijskog, biološkog, geosezmičkog do oružja kontrole vremenskih prilika koji se u svakom momentu mogu upotrijebiti. I ovdje se može formirati profil procjene da li je imperija izgubila više nego što je projektovalo u cilju razaranja celog regiona na planu urušavanja svjetskih energetskih ekonomskih tokova, na planu kreiranja gladi u celom svijetu, na planu formiranja padije pod nazivom jednosvjetska religija. Konačno pitanje. Koliko je svjetskim globalistima važan opstanak Sjedinjenih država? Ili drugim riječima, urušavanje svijeta košta. Poseban resurs koji dolazi u prvi plan u ovom svjetskim kretanjima je voda, čiji centri za desalinaciju stradaju u području zalivskih država gdje je voda nasušnija potreba od svih ostalih životnih potreba i gdje ovisnost od navedenih sistema ide do 95%. Treba podsjetiti da je Bill Gates uspostavio totalnu kontrolu nad vodenim snabdevanjem Sjedinjenih država da bi još u junu 2025. godine zajedno sa vodećim ljudima BlackRocka i Nesla izjavio da pristup vodi ne bi trebalo biti svrstano u ljudska prava, tako da je ova grupa pozicionirala sebe kao čuvare kapije preživljavanja. Jer da opet ponovimo, digitalni identitet se može uvoditi samo u teškim uslovima opstanka, kako se danas formira u svijetu, pre svega u odnosu na dostupnost vode, hrane i energenata. A kod nas opšta smutnja, tokovi razaranja prouzrokovanje delovanjem globalističke bande na čelu s Aleksandrom Vučićem ne zaustavlja uništavanje državnog i narodnog suvereniteta u svakom smislu. Nemoguće je nabrojiti sav spektar angažmana protiv interesa države Srbije, gdje svakako veleizdaj Kosova i Metohije predstavlja samu esenciju protiv ustavnog delovanja i krena veleizdajničkih sporazuma, nepodnošljive uslove opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Povodom primjene takozvanog zakona o strancima odvili su se veoma skromni događaj podrške srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i čuje se brojna pitanja šta se događa. Konstatacija da je srpski narod otupio u borbi za Kosovo i Metohiju jednostavno nije tačan. Posle najmanje 26.000 protesta u toku prošlih 14 mjeseci i najmanje 10 miliona građana na ulicama mesta i gradova Srbije, kada bi se zbrojili svi učesnici svih protesta,
Nikako se ne može govoriti da pobune građana Srbije nema. Nezaobilazno treba istaknuti u svim tim protestima masovno bio za dela nečuvene izdaje svih naroda za ostavkom veleizdajnika i krivično odgovorujući baš nikako nije mogao da se studentskih zahteva, zaista nikako niko ne može reći da taj iznimno posvećen trud građana u podršci studenta nije imao ovaj nezaobilazan cilj. I pored vapujućih poziva sa Kosova i Metohije za organizovanje većih protesta i skupova za podršku opstanku srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, takvih skupova nije bilo. Zapravo bilo je kupljeno za podršku izborima koji nisu smatrali da je podrška Kosova i Metohije u ovim ključnim momentima prevashodna ili bolje rečeno Kosovo i Metohije mogu napustiti desetine hiljada Srba dok se ti po svemu sudeći lažni izbori sa ponovnom legalizacijom dela veleizdanika odvijaju. Da li treba postaviti pitanje, da li će veleizdanik koji nas je veleizdaničkim sporazumima stavio u poziciju stranca na svetoj srpskoj zemlji sa perspektivom otimanja svetina ponovo raspisujući nekakve izbore legalizovati ova nečuvena dela izdaja? Apsolutno se može konstatovati da je studentski stekao kontrolu i reklo bi se i monopol na okupljanje i proteste i da je korištena od grupa liberalne kontrole. Ovakva situacija je bila i kod poziva protiv LGBT skupova koji su inače promocije najbezočnije otpadije, tako da je danas, kada nikakvi jauci za Kosovo i Metohiju nisu mogli privoliti organizator studentskih protesta da priteknu pomoć i da masovnim okupljanjem povuku granicu teroru nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, čak ni u funkciji izbornih obećanja odbrana južne srpske pokrajine. Na ovo samo mogu dodati da ako na takozvanoj studentskoj listi se ne nalaze ličnosti koje prvi korak svog djelovanja ne budu tražili suspendovanje i poništavanje veleizdajičkih sporazuma, mi zapravo ne radimo ništa. I nedvosmisleno je da svoju energiju omladine studenata i građana Srbije neko koristi. Zato, poštovani studenti, ne dozvolite kontrolu nad svojim stremljenjem, nad svojim trudom, nad svojom hrabrošću, organizujte skupove podrške srpskog naroda Kosova i Metohiji, ako ni za šta drugo, zato jer su vas podržavali milioni građana Srbije, jer niko ne treba da se okruži o stradani narod i omladinu na Kosovu i Metohiji. Zar je moguće da smo svi postali stranci na svetoj srpskoj zemlji Kosovo i Metohiji i da ta brutalnost nije tema onih okupljanja? Prosto je apsolutno neprihvatljivo da ukazano poverenje vama završava na molbama za presudnu podršku. Ovom prilikom treba naglasiti, kao što je tema zlaganja vezano opstanak poljoprivrede i sela u Srbiji, da je potrebno razumjeti apokaliptična kretanja u današnjem svijetu, da je potrebno učiniti sve u smislu samoorganizovanja na planu opstanka gazdinstva i sela kao temelj opšteg opstanka, jer kako je već rečeno, ultimativni cilj današnjih ratnih operacija je izazivanje gladi, energetskog i ekonomskog kolapsa. Očekivanje od globalističkih struktura ovih prostora da neće sve učiniti na planu agende je potpuno izlišno. Potrebno je što pre u samoorganizovanju prepoznati mogući model opstanka i istom se posvetiti. Kao istorijski narod budimo ove dramatične svjetske situacije apsolutno svesni. Svakako i dalje pozivam na najneophodnije samoorganizovanje u relativnoj tišini u otporu protiv svih nasrtaja globalističkih najamnika i njihovih planova kako bi u datom momentu mogli pružiti primjeren otpor i očigledno sasvim drugim uslovima opstanka. Srpski narod ima iznimno veliko iskustvo u otporu raznim zavojevačima. Principi tog organizovanja bit će aktuelniji pre nego što možemo pretpostaviti. Nezastavno pomenuo i grupu građana koja posvećeno podržava brojne proteste studenta i svi oni koji se bore protiv veleizdaje i kriminala u više od 1800 dana. Zato ovom prilikom hvala svima profesorima, gostima, medijima, YouTube kanalu Srpski narodni stvar Aleksandru Milutinoviću, kanalu Narodni povijest Srđanu Kostiću, hvala na podršci medijima na Kosovu i Metohiji, hvala Srpskom kulturnom centru Ćirilica Beograd i Bratskom udruženju Srpska solidarnost i posebno pukovniku Miloradu Đošiću. Također hvala portalu Borba za istinu, Glasu javnosti, Radislavu Rodiću, kao i Telegram kanalima na podršci sa porukom. Treći svjetski rat još nije počeo, ali jahači apokalipse dolaze. Sveti poručuju, Gospod ima posljednju reč. Eto to je to. Izvolite, prosim. Hvala, gospođo Gordana. Ja bih posle ovog vašeg saopštenja da vam uručim jedan skroman poklon. Jednu flašu rektorskog vina
Hvala najljepše. Hvala puno. I da kao znak zahvalnosti na sve što činite u ime svih nas. Hvala puno. Mi se povremeno pojavljujemo, a vi ste stalni stup oko koga se Hvala najljepše. realizuje cela koncepcija Sabora univerzitetskih profesora. Po dužnosti do vremena. Da. Drugo što želim da kao predsjednik Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije kažem, imajući u vidu da je Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije pravni sledbenik Društva za poljsku privredu osnovano 1868. godine u Knjaževstvu Serbija. Nje se pisalo kao N sa ruskim ja po staroslovenskom, a I u Serbiji se pisalo latiničkim slovom po staroslovenskom. Od tada pa do danas proteklo je 157 godina. Ja želim da vam pokažem samo dve publikacije koje su proglašene za najbolje publikacije izdate od strane 48 nacionalnih granskih saveza, asocijacije i tako dalje u okviru krovnog Saveza inženjera i tehničara Srbije. Ovo je monografija Seljak i ovce od magistra Nikole Stanića, 8. generacije ovčara u Melencima u Vojvodini, koji je, iako magistar menadžmenta na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, opredelio se da nastavi porodičnu tradiciju, ali da promeni rasu. I opredelio se za francusku Ile de France desnatu rasu, pri čemu je uspeo da odgaji nekoliko grla ovaca koja su u rangu kvaliteta najkvalitetnijih Ile de France ovaca u Francuskoj. Ovde je ova knjiga i promovisana i kao priručnik za učenike poljoprivrednih škola, veterinarskih škola i studente visokih stručnih škola, odnosno poljoprivrednih fakulteta i veterinarskih fakulteta. I Savez poljoprivrednih inženjera je nekih 60-ak primjeraka podelio besplatno svim bibliotekama srednjih poljoprivrednih škola, bivših visokih, sada strukovnih akademija, kako se zovu, i poljoprivrednim i veterinarskom fakultetu u Beogradu. Druga publikacija je, ova je publikacija proglašena najboljom publikacijom za 2024. godinu, a ova publikacija sljedeća, to je Hleb srpskih junaka i hajduka. Ovo je 12. knjiga autora Dimitrija Vujadinovića, koji je veliki promoter hleba. Dakle, ako jedan čovjek napiše 12 monografija o hlebu, u muzejima hleba u svetu i tako dalje, onda već znate sigurno koliko je vredna ova knjiga. Ova knjiga posvećena je za dva proizvoda koja su vrlo bitna za Srbiju i Srbe, a drugi je šljiva, odnosno konkretno suva šljiva. Hleb sa suvim šljivama, takozvani šljivko, koji je spasio srpsku vojsku 1915. godine prilikom povlačenja, jer je bilo suvih šljiva dosta, budući da nije bilo izvoza više u okupatorsku Austro-Ugarsku, i zato je svaki vojnik koji je uspeo da obezbedi 3 hleba sa suvim šljivama bezbedno prešao preko Albanije. Ova knjiga ima za cilj da hleb sa suvim šljivama, odnosno šljivka, uvrsti u spisak kulturne baštine Republike Srbije, nematerijalne kulturne baštine Republike Srbije. I ja se nadam da će na osnovu ove publikacije to biti ostvareno. Pored ove dve lepe vesti, želeo bih da vam pročitam i jedan insert iz knjige koja će uskoro izaći, posvećena je generalu Pavkoviću, a u toj knjizi se nalazi i jedna kratka izjava Ničifora Aničića, predsjednika srpskih domaćina i srpskog dobrotvora, pod naslovom U pamet se Srbi. Srbi, Srbi, u pamet se. Izgubiste dušu i ponos, postadoste grešnici. Dozvoljavate bagri da se razmeće i upropašćava sve što je srpsko.
izdajnici prokleti, dozvoljavate da se vaši veliki oficiri i generali ponižavaju, izdajete ih. Pitam se dokle, odsekli ste glavu velikom voždu, velikom vojdu, starosti tuko ste i nogama i rukama, to mu je pomoglo. Milunku Savić, veliku junakinju sa Kermačalana, nositelje časti i 2 Karađorđeve zvezde, dozvoliste da po stare dane čisti železničku stanicu. Sramno pogubiste generala Dražu, tog srpskog komadanta. U skorije vreme sve generale obrukaste, Lazarevića, Delića, Veliko-Volovskog đubučenika generala Pavkovića, sada i generala Simovića, mudrog rodoljuba koji bi bio rame uz rame sa vojedom Petrom Bojovićem na Kermečalanu da je živio to vreme u pameti Srbije. Idući u današnje izlaganje, želeo sam da ukažem na 2 satanistička obeležja koje svi možete da vidite tokom noći u Beogradu. Jedno satanističko obeležje jeste idući iz Brankove ulice ka trgovačkom centru Ušće. Vidjet ćete da su zamenjene ulične svetiljke koje su ranije bile sa lampama okrenutim ka pešačkim stazama. Sada su okrenute sve svetiljke sa 2 roga. Na prvoj trećini mosta su crveni rogovi, u sredini su plavi rogovi, a na kraju ka trgovačkom centru Ušće su beli rogovi. To su 3 simbola srpske zastave u đavoljem izdanju. Ali kad sam dolazio iz Zemuna ovamo na Brankov most preko Novog Beograda, video sam još starije obeležje satanističko, a ono se nalazi u takozvanom Beogradu na vodi. Pogledajte one 2 zgrade koje su okrenute jedna ka drugoj. To je sa onim lampionima po ivici zgrada. I vidjet ćete ne latiničko U, nego ustašoidno U. Ono U sa povlakama gore, koje su bili obeležje ustaša na njihovim kapama i uniformi. Zamislite kada je, dakle, u urbanizam Beograda ušlo 2 satanistička obeležja. To su 2 koja sam ja primetio, ali koliko ih ima, ja zaista ne znam. Jedno od satanističkih obeležja pre toga bilo je uništavanje Svetog Đorđa, kako ubija Boždar Aždaju na spomeniku ruskoj braći koja su došla za vreme Prvog svjetskog rata da kao mornarička jedinica prepreče i spasavaju Srbiju od ataka austro-ugarskih brodova i topovnjača koji su dolazili sa njihovim brodovima. 3 godine nije obnovljen taj spomenik, iako je postojao sigurno kalup u umetničkoj radionici gde je izliveno, nije moglo da se pronađe i pored silnih kamera koje su postavljene na Kalemegdanu i svuda drugdje po gradu. A zamislite da se desilo nešto, ne daj Bože, sa spomenikom zahvalnosti Francuskoj. Iako mi za Francuskoj ne dugujemo više zahvalnost posle učešća u zločinačkom, ekološkom i ekocidnom NATO bombardovanju, odnosno neobjavljenom ratu okupatorskom od strane 19 članica NATO pakta na čelu sa SAD-om. Taj rat NATO pakta i danas traje i završava se, nadam se, sa ovom okupacijom i proglašenjem nezavisnosti srpske svetinje Kosova i Metohije. Pre nego što kažem par reči o poljoprivredi i selu, dozvolite mi da kažem 2 stvari, 2 činjenice koje su najbitnije za razumevanje te teme. Bez obzira na sve probleme koje imamo i u razvoju sela, odnosno stanju i razvoju sela, i u stanju i razvoju poljoprivrede, nemojte nikada zaboraviti, ili nemojmo nikada zaboraviti, da je selo najbolje stanište čoveka. Barem mi koji živimo u Beogradu, svesni smo toga. Kad znamo koliko vremena provodimo i u gradskom saobraćaju i u sopstvenim automobilima, ako putujemo,
da ne možemo da prođemo kroz grad ni za 2 sata. Za to vrijeme ja stignem autoputem do Čačka, do svog sela i ne možemo da nađemo parkinge. Ja verujem da večeras kad se vratimo predavanja neću moći da nađem parking nigde u naselju, jer mi imamo barem 40% više vozila nego parking mjesta u Beogradu i u garažama i pitam se kud odlazi toliki novac koji prikuplja parking servis po osnovu naplate parkinga, po osnovu naplate kazni i po osnovu registracije automobila, zašto se ne grade parkinzi i podzemne garaže. Kako je moguće da danas gradimo solitere, a da nema podzemnih garaža i nema jedno parking mjesto za islamista. Verovatno čekaju Vučićeve leteće taksije pa misle da im neće trebati parkinzi. Za to vreme niko nikada nije od državnog revizora kontrolisao poslovanje javnog preduzeća Parking servis Beograd, da vidi gdje su otišli ti silni novci, zašto su otišli kada praktično nijednu podzemnu garažu u zadnjih 5 godina nisu napravili iz zonu ispred hale Pinki u Zetu. Drugo, kad govorimo o poljoprivredi, nikada ne smemo da smetnemo sa uma da je poljoprivreda jedina izvesna delatnost, dok god postoji ljudska civilizacija. Sve što pričaju da će genetički modifikovani organizmi da obezbede prehrambenu sigurnost stanovništva, to je laž. To je samo stvaranje apsolutne zavisnosti ljudi kao potrošača hrane od nekoliko globalističkih kompanija. Da je to tačno, možete se uveriti, pre 10-ak dana čak i Politika na naslovnoj strani objavila naslov članka na stranama unutrašnjosti samo sa par reči i jednom cifrom. Dakle, Bayer nudi 6,7 milijardi evra za vansudsko poravnjanje. To je naslov. Ako Bayer nudi 6,7 milijardi evra za vansudsko poravnjanje, kad sam to saopštio profesorki Danici Grujičić, koja vodi Zdravu Srbiju, ona je rekla: profesore, računajte da je 25 puta veće vrednost tužbi nego što je iznos koji Bayer nudi kao poravnjanje. A Bayer je iznače 2 činjenice sa iznose. Bayer je kupio portfolio za genetički modifikovane proizvode američkog Monsanta za najveći ikada iznos preuzimanja, odnosno akvizicije neke kompanije u svetu, 65 milijardi dolara, koje su isplaćene jednim potpisom na bankarski nalog. Druga činjenica, podsjetimo se šta je Bayer radio za vreme Drugog svjetskog rata. Zloupotrebljavao zarobljenike da rade u njihovim fabrikama, ali između ostalog i proizvodio cijanid za ubistvo logoraša u gasnim komorama, uključujući i onu kamionsku gasnu komoru koja je vozila zarobljeni logoraše ka Banjici. Dok prevezu tamo, oni su već ubiveni, usmrćeni tim gasom i samo su tamo praktično definitivno likvidirani. Abrapo to GMO, ja sam večeras došao u kravati koju nosim protiv GMO, ja ću vam pročitati, molio sam 2 pesnika, mog zemljaka Boru Đorđevića, počivšeg, gimnazijalci smo iz iste gimnazije čačanske, da mi napiše pesmu jednu o GMO i molio sam za ovu stariju generaciju. A molio sam Ljubivoja Ršumovića, prepoznatljivog dečjeg pisa, da napiše za decu jednu pesmu. Prvo pročitati pesmu Ljubivoja Ršumovića. Zar ćemo dozvoliti? Zar ćemo dozvoliti da zlotvori likuju kad nas genetski modifikuju? Evo šta bude s naukom o genima kad padne ruke svetskim kretenima. Onima što račun ne polažu nikom, kad obraz ukrste s novčanikom. Onim što se bave genetskom manijom, da Srbe ukrste s Goranijom. Onima koji pucaju od ponosa
kad stvore pasulj s ukusom lososa. Oni su spremni metodom istom da ukrste Judu s Isusom Hristom. Misle da smeju što ni Bog ne ume da ukrste anđele i ume. Bog ih prezire, ali ko Boga pita? Pitaju se bogovi novca i profita. I sad ključna strofa sa 4 stiha. GMO je strana rečca, plaćenica. Ja sam je proučio profesorski pomno i zaključio, to je skraćenica od modifikovane srpske reči govno. G je veliko, M je veliko i ono zadnje O je veliko. Tako da se dobija skraćenica GMO. Istovremeno, ovdje je jedna moja izjava koju sam svojevremeno dao. Ako se ne zna ko je otac, majka svih bolesti je hrana u tanjiru. Izuzimajući nasljedne bolesti. Također u vezi sa GMO kompanijama. Moćne kompanije za genetičku modifikaciju, ali i zvaničnice Evropske unije, traže da predamo svojih 5 milijardi evra vredno tržište i da uništimo svoju proizvodnju, svoja gazdinstva i da sve to prepustimo njima. Na tome rade lobisti u Srbiji, a to su korumpirani političari, jeftino plaćeni novinari i na naučnim skupovima i u časopisima protežirani profesori univerziteta, nažalost, i naučni radnici koji prodaju veru za večer. To su dve skraćenice koje su bitne. I treća, najnovija jučerašnja informacija, da Evropska unija razmatra predlog zakona o obaveznom korišćenju semena koje će biti licencirano, odnosno odobreno, samo to i nijedno drugo. Znači, hoće da nam uzmu izvor života, jer seme je izvor života. Oni su pokupili uglavnom najvrijednija semena iz svih zemalja i lagerovali u norveškim lednicima, zamrznuta su za onih elitu koja će biti obezbeđena da preživi i da može da otpočne novu proizvodnju sa genetski nemodifikovanim semenom. Htio bih da dopunim gospođu Gordanu. Ovaj njen izuzetan uvodni pledoaje ispustila je samo jednu činjenicu. A ta činjenica je petrodolar. Dakle, prva zemlja koja je bombardovana, što je naftu počela da prodaje u evrima, a ne u dolarima, je bio Irak. Uništili su Irak sa lažnim optužbama da imaju oružje za uništenje, za masovni genocid. Iza toga uništili su Libiju, također zbog one sume oko 200 milijardi dolara deponovanih u zapadnoevropskim bankama, koja su ostala zamrznuta i pokradena. Također, sada su izazvali rat. Ovdje je bio bombardovanje SAD-a i Izraela, a onda nastavak sada posle nekoliko meseci ponovo. Međutim, Iran je dobro pripremljen i šta je Iran uradio? Počeo je da uništava prvo 27 američkih vojnih baza u okolini. I time je praktično došao u konflikt sa arapskim državama. A sve te arapske države su izvoznici nafte. I sve te arapske države, uključujući i Saudijsku Arabiju, i Emirate, i Bahrein i tako dalje, Kuvajt i tako dalje, sve su prešle u BRICS. I sve su počele da prodaju naftu za ruske rublje, odnosno pre svega za kineski juan ili bitcoin kad se radi o indijskom tržištu. Prema tome, ovaj napad na Iran uslovljen je prinudom da sve te arapske zemlje
počnu da prodaju naftu ponovo u dolarima, jer dolare štampa Amerika u neograničenoj količini, ali štampa one koji ne važe za tržište Sjedinjenih Američkih Država. Ne možete ih sa ovim dolarima ne možete kupovati u Americi. Možete sa onim dolarima dozvoljeni da budu u prometu u Sjedinjenih Američkih Država. Šta je ovome prethodilo? Prethodilo je teroristički čin, najblaže rečeno, invazija na Venecuelu i zarobljavanje legitimnog predsjednika Madura. A najveće rezerve nafte danas u svetu nalaze se u Venecueli. Zašto je izazvano zatvaranje Hormuza od strane Irana i drugih? Upravo zbog toga, da bi skočila cena nafte na zapadnom tržištu, gde će Amerikanci da prodaju venecuelansku naftu. Jer su tada, 3 dana posle kidnapovanja Madura i njegove supruge, Amerikanci su odobrili petrolejskim kompanijama u Americi da pošalju svoje stručnjake da saniraju eventualne štete vezane na izvorištima nafte i da preuzmu eksploataciju nafte u Venecueli. Da se vratimo na ne znam šta pre, poljoprivredu ili selo. To je dileme da li je starije kokoška ili jaje. Tako isto i poljoprivreda i selo. Ako nemamo stanovnika, žitelja sela, poljoprivrednika koji će da proizvode, neće da kineski roboti biti Vučići da ih uveze, da proizvode i da rade u poljima. Mogu da se primene neki procesi automatizacije, digitalizacije, precizne poljoprivrede, to nije spor, ali ne može se eliminisati faktor čovjek, barem u donošenju odluka i programiranju poslova. Ono što bih posebno želeo da istaknem jeste da smo došli u situaciju da imamo istovremeno podudaranje 2 strategije. Prvo je objavljena strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja u Republici Srbiji, i ako se ja pitam da li mi imamo Republiku Srbiju, imajući u vidu da nemamo jurisdikciju na teritoriju 15-18% teritorije, to je jedno, i da predsjednik Republike u 2 mandata nijednom nije smeo da ode na teritoriju Kosova i Metohije, a za razliku od prethodnih patrijarha, od čega je jedan likvidiran u vreme pandemije koronavirusa i nekoliko arhijevera, episkopa i vladika, sadašnji patrijarh je samo jedanput, koliko je meni poznato, otišao na Kosovo i Metohiju i nikada više. To jedanput je bilo posle predaje svih srpskih pravoslavnih svetinja u Makedoniji, svojevremeno nekanonskoj pravoslavnoj makedonskoj crkvi, a danas praktično priznato od strane Srpske pravoslavne crkve, pravoslavne crkvi Makedonije. Za razliku od ove strategije i ruralnog razvoja, mesec dana kasnije izašao je Vučić sa nepostojećom strategijom razvoja do 2030. odnosno 35. godine. Taj dokument ne postoji. Nije ga niko napisao. To je spisak samo želja. Ne možete naći tu strategiju da je uradio neki tim naučnih stručnjaka i tako dalje, nego je spisak želja u 10 tačaka Aleksandra Vučića za period dokle misli da će moći da se održi na vlasti do 2030. ili 35. godine. I po toj strategiji koju je Vučić promovisao u 10 tačaka, poljoprivreda nije ni 9 rupa na svirali. Ako pogledate 10 tačaka, prva tačka je digitalizacija i robotizacija, na 3. mjestu je životni standard, a na 10. mjestu je poljoprivreda, posljednje mjesto.
Ja se sada pitam kao agrarni ekonomista i kao vlasnik poljoprivrednog gazdinstva, kako misli da obezbedi životni standard u situaciji kada 50% prosječnog porodičnog budžeta u Srbiji ide na troškove ishrane, ako je poljoprivreda ispod 9 rupe na svirali? To je jedan pitanje. Drugo, kako misli da obezbedi kada smo od 2002. godine do 2023. kad je bio posljednji popis, izgubili oko 400.000 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. Izvinite se, od kada? Od 2002. kad je bio prvi popis poljoprivrede u Srbiji, potpuni, posle razbijanja Jugoslavije. Prethodni potpuni popis je bio samo jedan put u bivšoj FNRJ i SFRJ, to je 1962. godine. Da. Da smo bili još uvijek FNRJ. SFRJ smo postali 63. godine. Da. Znači, od te 62. godine do 2012. kad je bio drugi popis poljoprivrede na samom području centralne Srbije i Vojvodine, na Kosovu nije bio ni 2002. ni 2012. ni 2023. Niti je bio popis stanovništva, niti je bio popis poljoprivrede u svim ovim popisnim godinama. Iako se godine popisa poljoprivrede i stanovništva ne podudara, uvijek je prvo popis u prethodnoj godini, a u narednoj popis poljoprivrede. Popis stanovništva, domaćinstva i stanova, a u naredne godine posle popisa stanovništva je popis poljoprivrede. Dakle, prosječna starost poljoprivrednika je 61 godina. Imamo preko 1000 sela gde ne postoje mlađi od 25 godina. Ne znam da li se sećate pre nekoliko godina kad je onaj malčanski Berberin, po znakom navoda kako su ga prozvali, kidnapovao neku mladu Romkinju i... Član SNS, da, to su kasnije otkrili i tako dalje. I kad se digla čitava hajka i potera, prvo policija, onda je žandarmerija, pa su helikopteri, pa su angažovali specijalce, antiterorističke jedinice, pa su angažovali lovačka udruženja, oni mi uvijek izmicalo. Zašto? A bio je u pojedinim momentima na 50 metara ispred njih. Zato što su cijela istočna Srbija je postala pusta, devastirana i praktično napustili smo onaj stav da su najbolji graničari ljudi koji žive na teritorijama pored granica, a to su poljoprivrednici. Oni najbolje poznaju sve, mogu da prate kretanje, pojavu nepoznatih ličnosti itd. Danas toga više nema. Osim toga, vojska više ne čuva granicu, nego čuva policiju. Naša policija nije sposobna da čuva sve to, pa koristimo i usluge takozvane evropske policije, pogranične policije, pa nam dolaze sa inostranim tablicama policajci iz drugih zemalja, pa nije dovoljno što se pojavljuju samo na granicama, nego se pojavljuju u Beogradu itd. Vidjeli ste da je nekada moralo da se i puškara u okolini Horgoša zbog izbeglica koji su se locirali u blizini mađarske granice, pokušavajući da pređu na teritoriju Mađarske i da na taj način uđu u Evropsku uniju ilegalno i tako dalje. Naša zemlja, iako se Vučić hvali da je izuzetan prijatelj sa Orbanom, nije primjenjivala ni jednu od mera koje je primjenjivao Orban u zaštitu nacionalnih interesa. Dakle, nismo sprečavali ulazak migranata na našu teritoriju ili smo fingirali sprečavanje ulaska na našu teritoriju, iako su svi ti migranti prelazili barem preko teritorije jedne od zemalja članica Evropske unije, oni su svi ulazili bez ikakvog papira i svima je Srbija izdavala papire, kao zemlja koja ih upućuje u Evropsku uniju. Sada, kad počne epidemija povraćaja migranata iz Evropske unije, pre svega onih koji su posle godina provere postali bezbednosno nepoželjni, prvo će njih isporučiti ovdje, u Srbiji. Pored svih ovih koji dolaze ovdje, i danas smo došli u situaciju
da imamo Srbina koji je rođen na Kosovu, živi u Sremskoj Mitrovici i ne može da ode da boravi na svom imanju i u svojoj napuštenoj kući na Kosovu i Metohiji duže od 3 dana. Ali zato imamo Albance iz Albanije, ne sa Kosova i Metohije, nego iz Albanije, koji može doći ovde sa fakultetskom diplomom, da mu je nostrifikovana zahvaljujući veleizdajničkoj ulozi Ane Brnabić i njene vlade i da sa tom diplomom konkuriše za radno mesto sa visokom stručnom spremom. Ili da konkuriše za bilo koje radno mesto i da posle 3 godine dobije državljanstvo Republike Srbije. Da se osvrne samo na zadnji masovni protest poljoprivrednika, pre svega proizvođača mleka. I da kažem da sam razočaran i omalovažen ponašanjem ministra poljoprivrede, koji je, nažalost, univerzitetski profesor, koji je na sastancima sa predstavnicima udruženja poljoprivrednika rekao gadosti. Što ne napustite tu proizvodnju kad ne možete da ostvarujete profit. On i svi mi nismo postali profesori preko noći kao pečurke, posle kiše, nego smo postali posle 10, 15 ili ne znam koliko godina mukotrpnog rada, doškolovanja, završavanja magistrature, pisanja magistarskih radova, odbrane magistarskih radova, pisanja disertacija, odbrane disertacije, učešće na međunarodnim i na naučnim skupovima i tako dalje, objavljivanje radove u zemlji i inostranstvu i tako dalje. On je, nažalost, i profesor ishrane domaćih životinja, a predlagao je proizvođačima mleka da smanje ishranu muznih krava, da bi se smanjila proizvodnja mleka, kako bi miljenici ovog režima, uvoznički lobi, mogao da uvozi mleko u prahu, koje je praktično industrijski prerađeno mleko. To nije ono mleko koje se dobija iz otkupa sa poljoprivrednih farmi kod nas. Istovremeno da vam kažem da smo mi uništili najveću govedarsku farmu i farmu muznih krava u Evropi tada, koja je imala u jednom trenutku i preko 15.000 muznih krava, a preko 25.000 krla goveda, ali u vreme kad je prodata je sa blizu 10.000 grla. Tog dana kad je potpisan ugovor o prodaji sa navodno arapskom firmom, to veče je zapaljen mlek. Niko od vas nikada nije video ni jednu informaciju, ni na jednoj televiziji, ni u jednoj novinama, niti fotografiju. Ja sam posle pola sata dobio fotografiju od mojih studenata koji su radili u toj smeni, u Imleku, kako gori Imlek snimljeno, pošto su bili evakuisani izvan žice, izvan ograde Imleka. Tako je svo mleko iz Imleka moralo da bude transportovano ili u Zaječar, na preradu ili u Suboticu. I to je arapskoj firmi kroz znako nalaza bilo nerentabilno, pa su likvidirali celokupan stočni fond. Takođe nije poznato da iako je prodata za 107 miliona evra, plus neki dodatak za stočni fond, 17.000 hektara, da nije poznato da po tajnom ugovoru, koliko ja imam informacije iz Sagerske, koje ne mogu sad trenutno da dokažem, da su imali pravo da prodaju 1/3 od tih 17.000 hektara slobodno u prve 3 godine gazdovanja. A ja ću vam reći koliko je iznosila poslednja cena prodaje 5 hektara zemljišta od strane PKB-a. 750.000 evra po hektaru. Istovremeno nije izuzeta površina za autoput prema Zrenjaninu. Zbog toga što je u tadašnjoj strategiji putne mreže bio predviđen put prvog reda, a ne autoput. Sada će od te arapske kompanije, morate platiti arapskoj kompaniji za izuzimanje zemljišta i za izgradnju autoputa, samo kroz bivši posed PKB-a, više od 150 miliona evra.
I nije slučajno što se Expo gradi tamo u Surčinu. Čije je to zemljište? Po kojoj ceni će biti isplaćen otkup tog zemljišta? Odnosno ekspropriacija za Expo stadion i tako dalje. Metro i sve ostalo što ide. To je visoka korupcija koja je i kriminal. Kao bivši poslanik nestranački, koji je započeo štrajk glađu na stepeništu Skupštine 2020. godine zbog veleizdaje srpskog Kosova i Metohije, mogu odgovorno da kažem da je četvoročlana veleizdajnička grupa na čelu sa Aleksandrom Vučićem činili su je u prvoj fazi Maja Gojković kao predsjednica Skupštine, koja je raspustila sve državne organe Republike Srbije na Kosovu i Metohiji, a nije istovremeno sa raspuštanjem raspisala izbore i odredila datum izbora. Na taj način je omogućila separatističkim i terorističkim snagama da zauzmu sve srpske institucije na Kosovu i Metohiji. Iza toga je ministar za Pendrek sadašnji, kako voli sebe da popularno oslovljava, koji je tada bio potpisnik Briselskog sporazuma Ivica Dačić 2013. godine, a tih 17 slova u te dve reči daju anagram od 3 reči, sa istih tih 17 slova. To nije slučajno, sigurno. To je kompjuterski preračunavanje. Te 3 reči glase uzeli Srbima srpstvo. Znači, mi smo od 2013. godine znali da je Briselski sporazum uzimanje od Srba svega što je srpstvo na Kosovu i Metohiji. I ništa nismo preduzeli. Iza toga, kao šlag na tortu, došla je vlada u tehničkom mandatu, kada već Skupština raspuštena i raspisani izbori, i kada nisu imali pravo donositi ni jednu odluku koja ima snagu zakona ili ustavnih izmjena i tako dalje, donela je odluku da se dozvoljavaju kosovske tablice, a da mi moramo menjati tablice. Donela je odluku da se priznaju sva kosovska dokumenta, pasoši, lične karte i tako dalje. Tako da, ja mogu da ispričam samo jedan insert. 2019. godine sam kao predsjednik upravnog odbora Društva srpskih domaćina vodio jednu grupu od 40 i nekoliko dece srpske iz Srbije, iz Republike Srpske, Crne Gore, Hrvatske, iz dijaspore u Švajcarskoj i jednu studentkinju sa Kosova i Metohije. Toj studentkinji nismo mogli da obezbedimo srpski pasoš, jer u Srbiji niko nije hteo da izda pasoš. Na kraju je Kancelarija za Kosovo i Metohiju izdala pasoš, ali taj pasoš nosi na početnoj strani naziv izdato od Kancelarije za Kosovo i Metohiju u Beogradu. I taj pasoš ne važi za Schengen zonu. Tako da ona nije mogla bez Schengen vize da uđe, recimo, u Mađarsku. I jedva smo uspeli, nekako ne jedvite jade, da preko jedne ambasade u Beogradu, zahvaljujući ličnim vezama i poznanstvima sa nekim znamenitim ličnostima iz jedne zemlje i Schengena, da urgiramo da njihova ambasada na takav pasoš stavi Schengen vizu. Tako da ona nije izvisila i na svu sreću išla je 17 dana sa nama da obelazimo pravoslavne svetinje u Ukrajini, računajući Kijevsku Larvu, u Ruskoj federaciji i da prisustvujemo carskim danima u Aljevuhovu i da deca koja su se prvi put susrela kod mene u Skupštini, jer sam ih primio da posjete Skupštinu pre ulaska u autobus i da otpevaju nekoliko pesama. Prvi put su zajedničke pesme koje su vežbali preko speakerfona, odnosno ne speakerfona, nego preko interneta, otpevali u holu Skupštine i dan danas postoji snimljen u arhivi Skupštine i postoji tamo. Tamo u Ljukovu su nastupali na smotri kulturno-umetničkoj koja traje 3 dana,
bili su Rusi ljuti na nas što nismo ostali da prenosimo tu noć. Morali smo se vratiti zbog programa drugih koje smo već imali. I mogu da vam kažem da šta znači granica. Shvatili smo kad smo se vraćali iz Rusije. Došli smo na granicu sa Belorusijom i zaustavili su nas normalno i rekli su vi ne možete da prođete. Zašto ne možete? Kaže ne možete zato što je ovo granica, administrativna granica. Ovo nije granica, međunarodno priznata granica. Prema tome, da su ostali na administrativnoj granici koju su uspostavili ovi pre Vučićeve garniture veleizdajničke, mogli smo da pravimo paralelu između Belorusije i Ruske federacije, da mogu samo građani Kosova i Metohije i građani centralne Srbije i Vojvodine da prelaze tu granicu bez dokumenta. Svi ostali moraju sa pasošima, ali ovdje ne mogu ni sa pasošima da pređu. Ja sam postavio pitanje, pošto ja imao diplomatski pasoš kao poslanik, a po međunarodnom zakonodavstvu, kad imate diplomatski pasoš, sve osobe koje se nalaze u automobilu ili čak u autobusu, praktično imaju zaštitu tog diplomatskog imuniteta, odnosno ako meni je dozvoljeno, onda je dozvoljeno i svima da pređe. Mi smo morali 117 km preko noći da pređemo pored nekim seoskim putevima ili ne znam kojih kategorijama puteva, pored rusko-beloruske granice, da uđemo u Ukrajinu i samo 7 km da pređemo kroz Ukrajinu i da uđemo u Belorusiju. Tako da smo izgubili prenoćište u Minsku i došli smo izutra u hostel, gdje su nas dočekali sa doručkom, praznim sobama i tako dalje, da se barem istuširamo kad nismo spavali. Da se vratimo na poljoprivredu. Koliko imamo vremena još? Da, koliko želite. Nemojte koliko želim. Slobodno. Ja sam u ovoj akademiji izdržao svakog ponedjeljka 7 sati nastavu, da možete mislite koliko mogu da pričam. Najmanje 15-20 minuta. Malo pre sam vam pročitao pesmu od Ljubivoja Ršumovića. Pa sam Boru Čorbu zvao telefonom, Boro, pomagaj, treba mi pesma protiv GMO za ovo mada od puberteta pa nadalje generaciju stariju. Kaže, piši profesore, šta be Boro da piše? Kaže, piši, u roamingu sam, nema kredita. Dobro, reci Boro. Kaže, Monsanto ne seri za čeri. A to je bilo posle one sednice Skupštine kad je Vučić govorio i izjavljivao da je čeri genetički modifikovan sa genima jedne odvratne životinje. I kad sam ja tražio repliku, nisu dali normalno, nije dao ili nije primetilo navodno i tako dalje. Onda sam ja u pauzi otišao u Dupol, održao konferenciju za novinare i rekao da je to bruka i sramota da predsjednik države iznosi neistine, laži i da pravi paniku kod majki koje hrane decu sa cherry paradajza. Pravi paniku i dovodi u nezgodan položaj proizvođače cherry paradajza, naše proizvođače izvoznike ili uvoznike cherry paradajza. On je sutradan, posle te moje održane konferencije za novinare, ispravio se pa je rekao to je genetički modifikovan, da je cherry genetički modifikovan sa genima jedne ribe. Ni to nije tačno, to je jedan drugi paradajz koji je bio samo 1 godinu u eksploataciji pa je napušten u Americi i tako dalje. Ako jedan predsjednik države se služi očiglednim lažima da dezavuiše javnost na tako banalne stvari kao što je cherry paradajz, šta mislite onda šta radi sa svim drugim? I da dođemo do krize mleka. Proizvođači su mleka bili kolateralna šteta. Samo da pokriju pred javnošću predaju Kosova i Metohije. Vidite da su završeni sa predajom Kosova i Metohije završeni protesti. A problem sa enormnim uvozom industrijskog mleka, a ne ovog otkupljenog od farmera, iz Evropske unije, moglo je da se reši za 24 sata.
bilo je dovoljno ovo što imamo. Zakon o GMO iz 2009. godine koji zabranjuje uvoz, uzgoj, preradu, promet GMO proizvoda i proizvoda od GMO. I drugo, ovih 136 opština i gradova u centralnoj Srbiji i Vojvodini označeno zelenom bojom, to je 85,4% od ukupno 169 lokalnih samouprava u centralnoj Srbiji i Kosovu, čijih je preko 7000 odbornika jednoglasno usvojilo tekst deklaracije koju sam ja napisao i koji glasi, ima uvodni moto, mi ne želimo GMO na našoj teritoriji, 5 tačaka i iza toga zadnja poruka, ostavimo zemlju naših pradedova, našoj deci bez GMO. Sa leve strane moj potpis, autora deklaracije, sa desne strane potpis predsjednika Skupštine opštine ili predsjednika Skupštine grada sa pečatom. Sve te deklaracije koje su usvojene, među njima je i deklaracija koja je usvojena u opštini Preševo, na ćirilici dostavljena i potpisana od tadašnja, mislim da je bila predsjednica, da je jedna žena bila predsjednica, ali smo dobili i deklaraciju na albanskom jeziku, isti tekst preveden, sa njenim potpisom i pečatom. I bilo je dovoljno samo da kažem, zabranjuje se uvoz svih mleka, mesa i jaja i prerađevina od mesa, mleka i jaja, ukoliko uvoznici ne raspolažu sertifikatom da u ishrani tih životinja nije korišćen GMO, ako raspolažu. Samo to može ući. Ja garantujem da bismo 95% uvoza prerađevina iz drugih zemalja samo po osnovu toga zaustavili na našoj granici i ne bi dozvolili da uđe, a to su takozvane necarinske barijere, ali ovaj veleizdajnička vlast i podanici globalista od Davosa pa ko zna dokle, duboke države i tako dalje, od trilaterale pa nadalje, ne smeju to da urade. A mogu. Jer nama Evropska unija, recimo, u Hrvatskoj zaustavi izvoz breskve ili kajsije zato što ima tragova pesticida čija upotreba nije dozvoljena u Evropskoj uniji. Iako je taj pesticid možda i uvezen iz Evropske unije pre nego što su ga zabranili ili čak posle zabrane ilegalnim kanalima, pa se na crno prodaje. Jer otkud nama taj pesticid? Mi to ne proizvodimo. Da se vratimo sada još na poljoprivredu. Tako da mislim da su mogli su da reše tržište viškove mleka tako što su svo to mleko države mogla da otkupi i da da narodnim kuhinjama da i sirotinja popije po jednu šolju mleka dnevno. Kad je prošla halabuka oko predaje Kosova, ja ne verujem da je predaja, ja mislim da je prodaja, samo je pitanje šta su dobili i kako, i tako dalje. Stali su protesti. I sad imate rat između pojedinih udruženja poljoprivrednika. Jedini koji nisu odustali, to je ovo udruženje iz Šumadije i udruženje proizvođača mleka iz Jadra. I Maču. 3 udruženja. Koliko će oni moći da izdrže, ne znam. Ali mogu da kažem kakve se prevare vrše u sektoru mleka. Mada bi o tome bolje bilo da govori kolega Ivan Majlović, ne znam, nije Kosovo porazno. Bilo bi dobro da ga pozovete, ja ću vam dati kontakt podatke da vam on iznese, ali ja ću sad da vam navedem. Recimo, imate mleko, u Srbiji ne možete da kupite mleko sa 0,05 mikrograma aflatoksina po kilogramu mleka. A mi izvozimo mleko sa 0,05 mikrograma aflatoksina po kilogramu mleka u Crnu Goru. Jer Crna Gora ima propis koji je izjednačila sa Evropskom unijom.
A mi uvozimo iz Evropske unije mleko koje ima više od 0,05 mikrograma aflatoksina. Zašto to mi radimo? Zašto ne zabranimo uvoz iz zemalja gde imamo takozvane sporazume o slobodnoj trgovini? Sve ono što ne zadovoljava standarde za njihove potrošače ne može biti uvezeno i kod nas. Ne. Mi to puštamo. Onda imate sljedeće. Kako se izbjegava podleganje propisima o antimonopolskim propisima? A šta to znači? Da jedan proizvođač ima preko 50% tržišta. Tako što se pojavi trgovačka firma, da je ne imenujem koja, a vi kad idete da kupujete mleko, pogledajte u hipermarketima, šta piše? Robna marka njihova. Izvinite, molim vas. Pa je Lidl proizvodi mleko u Srbiji? Gde mu je mlekar? Gde otkupljuje? Od koga otkupljuje? Ima li ugovor, otpremnicu, bilo šta? Jel Maxi proizvodi mleko? Jel Idea proizvodi mleko? Ne. To je deal između monopolske mlekare i trgovačkih firmi. I još to mleko prodaju jeftinije 10%. To su takozvane privatne robne marke. Nisu privatne. Oni kažu da trgovina je privatna, pa zato privatne robne marke. To je zloupotreba robnih marki. Kad pogledate, puni ta i ta firma. Ćerka naše kompanije, recimo u Rumuniji. I uvozi se i tako dalje. Dalje, mi smo ranije kupovali mleko na litar. I ovo, litar, litar i po, 2 litre i tako dalje. Sada ne kupujemo, sada kupujemo na grame. Jer specifična težina mleka veća od 1. Pa onda, praktično, ono što je bilo nekad u ambalaži od litar i po, to je sad 1400 i ne znam koliko grama. A ako je litar, onda je 900 i ne znam koliko grama. I sad, ali čekajte, vi se smijete, ali tu je ekonomija obima. Znači, nas ima 5,5 miliona minimalno kod stanovnika Srbije. Neka popiju samo po šolju mleka. To je 1.000.000 litara mleka dnevno. 1.000.000 litara mleka po 50 grama, izračunajte koliko je to. Puta 365 dana. Koji je to ekstra profit koji zarađuje? Tako zarađuje ekstra profit i na čokoladama. Nemate više 100 gramske čokolade uobičajene, ali imate pakovanje koje je identično merama od 100 grama. Sad je 75 grama. Bilo je 81, pa je spalo na 75, sad je na 70 grama. To su sve ekonomske prevare. A najbanalnija ekonomska prevara, što ne možete da uđete 2 puta u 15 dana u hipermarket, a da nađete nešto na policama gde je to bilo ranije. Stalno menjaju položaj roba na polici, samo da šetate i da kupujete i ono što nije bi vam palo na pamet, nego idete, vidite pa ajde. Pogotovo ako vodite još decu sa vama, pa kad dođe na kasu, ako ništa drugo, onda ono što oni mogu dohvate rukama, a kad uzmu, taknuto, maknuto. Sljedeća 2 problema u poljoprivredi su kaskadnost i uranilovka. Kaskadnost. Znate šta je kaskada? Kad voda pravi onaj slap i tako dalje. Kad je ovaj režim došao na vlast, on je nasledio podsticaje po hektaru do 100 hektara. I to je završio poslovno 2012. godinu sa tim. I 2013. nije stigao da izmeni propise, ali u 2014. već smanjio je podsticaje sa 100 na 20 hektara. To je za 5 puta. Sljedeće godine smanjio je podsticaje po hektaru sa 12.000 na 4.000. To je 3 puta. Indeks 300. Onaj prethodne godine indeks 500 za površinu. 3 puta 5, to je 15 puta. Puta, a ne procenat. Pazite. To je 1500% smanjenje za one koji su imali 100 hektara zemljišta. I tako je to trajalo godinama,
pa ni onih 5% minimalno koliko treba da bude izdvojeno od ukupnih poreskih prihoda za agrarni budžet, nije izdvojeno, u pojedinih godina je bilo 2,4, manje od 50%. Po mojoj računici, od 2012. do 2023. godine, dok sam ja aktivno pratio te podatke, poljoprivrednici su opljačkani za preko milijardu evra. Samo po osnovu neisplaćenog dela subvencija od ovih minimalnih 5% od ukupnih poreskih prihoda. I to još nisam računao nešto. To je mnogo više od milijardu evra. Trebao sam tome da dodam i od kad je počeo IPARD program, još 75% sredstava IPARD programa, zato što IPARD sredstva nisu sredstva Srbije, budžetska sredstva Srbije. Ona jesu samo sa 25% participacije, odnosno učešća Srbije u IPARD projektima, a 75% su donacije iz Evropske unije. Ne može donacije iz Evropske unije da bude izvor poreski prihod Srbije. Kad to uključite, verovatno oko 1,5 milijardu evra je opljačkana. Ne znam za ove godine, 24. 25. godine. Ali imamo sada šta? Imamo novu kaskadu. Ponovo, pošto je smanjen drastično broj poljoprivrednih gazdinstava, sada razvijaju po sugestijama Evropske unije da se ne bi desio rumunski scenario kod nas, da ponovo najvećima daju prioritet. Znači, ponovo su se vratili na subvencije do 100 hektara i sad imate, na primjeru prošle godine, 18.000 dinara po hektaru za 100 hektara, to je 1.800.000. To je nekih 15-16.000 evra. I imate dodatke 17.000, znači bez ikakvog računa ili dokaza, nego jednostavno uplaćuju samo po hektaru na namenski račun u e-agraru. A zatim imate 17.000 dodatnih do 35.000 koje morate da pravdate računima. Da ste kupili đubrivo, da ste kupili bilo šta drugo i tako dalje. I šta sada? Ove godine su ukinuli onih 15.000. A uveli su ovih 18.000 da mora da bude pravda na računima. Ja verujem da barem 100.000 gazdinstava ovih malih neće da se petlja sa računima, da juri računovođe, da to obračunavaju i tako dalje. A nije zakidanje samo na 18.000. Zakidanje je još za 1.800 dinara, jer su PDV na ono što kupite, bilo da je seme, bilo da je đubrivo, bilo da je pesticid, porez na PDV je 10%. To ostaje državi, a vi ga plaćate i ne vraćate. Nemate pravo na, odnosno dobijate ga, ali PDV ostaje 2 puta državi. Jednom tada, a drugi put ostaje to što ne možete da dobijete unapred novac. Ne znam kako će ove godine isplaćivati, ali za jesenju sjetlu tako nije bilo. Nikad se ne menjaju pravila u toku utakmice. Zamislite da igra dva fudbalska tima, jer na prvom poluvremenu, ako je jesenja setva prvo poluvreme, tad nemate obavezu prikupljanja računa za 18.000. I vi zasejete pšenicu, uzmete đubrivo, seme i sve ste zasejeli pšenicu. Nemate ništa u prolećnoj setvi. I vi kako ćete sada naplatite posticaje za tih 18.000 dinara po hektaru? A u drugom poluvremenu u prolećnoj setvi sada kažu ne, morate i za ovih 18.000 imate računa. Sljedeći pitanje je uranilovke. Znate šta znači pojam? Uranilovka je egal, čisto i svima isto i tako dalje. Komunistička filozofija, naslijeđena iz kolhoza i tako dalje. Svak radi koliko može, a svi dobije jedno. Oni koji su najbolji mogu da dobiju samo utakmičnu značku, ali za nju ne mogu da kupe ništa. Dakle, prva uranilovka jeste da su subvencije svima iste. Po hektaru, bez obzira da se radi o oranicama, da se radi o voćnjacima, da se radi o vinogradima, da se radi o livanama.
Drugo, još veći problem orijentovke po hektaru jeste što je 18.000 dinara po hektaru, a da li je to oranica prve klase, druge, treće, četvrte, pete, šeste, sedme ili osme, sasvim svejedno. Ja sam radio analizu dve opštine na BB, na slovo B, pardon. Bačka Palanka i Bajina Bašta. Bačka Palanka nema zemljišta 6., 7. i 8. klase. Uopšte nema. Bajina Bašta nema zemljišta 1., 2. i 3. klase. Primjer, ne znam da li je baš tačno, ali sad napad mora biti. Nisam poneo tabele i obračune, ali vidite. A pedologija, kao nauka o zemljištu, kaže da 1 hektar prve klase oranica ima proizvodni potencijal 4 puta veći od 1 hektara zemljišta 7. i 8. katastarske klase. Ako je 18.000 dinara za prvu klasu, onda bi za 7. i 8. klasu trebalo da bude 4 puta više. To je 44 puta 8, 32, 72.000, recimo. I ja bih vas pitao, da li bi mi u periodu od 2002. samo da uzmemo, pa do danas, imali takvo uništavanje seoskih domaćinstava u brdsko-planinskom području, ili bi oni sa te četvorostruko veći subvencijama po hektaru ostali i ekonomski opstali. I ne bi nam bila prazno pola Srbije. To su samo neki od primjera. Najzad, da se vratimo na strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja 2025-2034 godina. Prvi cilj te strategije definisan je kao prehrambeni suverenitet. Ja mislim da je to dobar cilj. Kao čovjek koji je radio 3 nacionalne strategije i 4. rukovodio međunarodnim timom za zadrugarstvo. Dakle, siguran sam da je to strateški cilj koji bi svaka zemlja želela da ostvari. Jer ako nemate prehrambenu obezbeđenost, vi ne možete imati ni ekonomsku stabilnost, ni političku stabilnost, a ne možete biti ni vojno nezavisni. Jer je dovoljno da izvoznici stopiraju hranu na granicama i vi šta ćete raditi da imate ekonomsku blokadu kao što smo mi imali od 1992. do 1996. godine. I tad, znate koja je zemlja naš sused najviše zaradila na srpskim proizvodima? Sad mislim. 15% od ukupne vrednosti. Makedonija. Bila je najveći proizvođač maline u svetu. A to je sve srpska malina koja je prevožena noću i tako dalje od one uproforce, podmitite sa par hiljada evra dežurnog uproforca i on propusti kamionar i vozite onim pomoćnim putevima dok ne izađete i tako dalje. I onda to ide kao roba makedonska malina. Tad su Makedonci počeli da gaje malinu. Sad ne mogu da nađu, ni jednostavno obezbedite, nemate tradiciju u obezbeđenju tržišta za malinu. I sad mole nas da im otkupljujemo malinu da bi sa našom malinom plasirali i njihovu malinu. I šta se sada dešava sa tim ciljem? Poželjan cilj, neskoro. Ali poljoprivreda nije izolovano ostrvo. Poljoprivreda je u lancu. To je farmerski sektor. On je centralni deo agroprivrede ili agrobiznis sektora. Poljoprivredi, odnosno farmerskom sektoru, prethodi predfarmerski sektor. To je proizvodnja semena, proizvodnja sadnog materijala, proizvodnja podmlatka, proizvodnja mineralnih đubriva, proizvodnja semena, proizvodnja građevinskog materijala za objekte, poljoprivredne mehanizacije i tako dalje, goriva i sve ostalo, električne energije za rad i tako dalje. A na drugoj strani farmerskog sektora nalazi se postfarmerski sektor. To je celokupna prehrambena industrija, deo tekstilne industrije koja dobija sirovine iz poljoprivrede. Ako ona ne radi, evo vidite, nema vune. 20 godina niko ne otkupljuje vunu. Pa što je barem ne otkupljuju kao industrijsku izolaciju kuća, jer je vuna izuzetan izolator. Umjesto kamene vune. Čak i neprana. Dovoljno samo da stavite ankere i da
pločicama, zalepite pločice sa strane da ne vlaži i tako dalje, imate fantastičan i zvučni i energetski izolator. I ekološki čak. Niko ne kupuje vodu. Ni zašto. A setimo se samo ženske zadruge Sirogojna, koja je u drugoj godini postojanja izvezla 15 miliona maraka u to vreme vrednosti džempera, haljina, suknji, ispletenih šalova, rukavica i tako dalje, kapa i svega ostalo, sa prepoznatljivim motivima iz Srbije i tako dalje. Sjeti se pokojne predsjednice, odnosno direktorke zadruge, koja je nedavno umrla. Pa zbog toga se sjećam toga, sveže informacije. Šta imamo dalje? Predfarmerski čekić. Predfarmerski sektor je nakon, a postfarmerski je čekić. Predfarmerski sektor neće da posluje nerentabilno. Njemu morate da platite koliko košta kilogram đubriva. Jer ako ne proda ove godine, prodaće idući. Ako ne proda pesticid ove godine, prodaće idući. Ako ne proda seme ove godine, izvršit će aprobaciju semena pa će napisati na deklaraciji da je klijavost 80%. Pa morate još kupiti 20%, ne 20, ali barem 10% više i tako dalje. Ili će falširati deklaraciju o klijavosti i tako dalje. A kad prodajete vaše proizvode, vi ste podložni monopolskom položaju otkupljivača. Znači, prvu klasu jabuka će svi da vam otkupe. Drugu klasu samo oni koji proizvode voćne sokove. A treću klasu neće niko da otkupe. Sad zamislite da smo mi ovih 27 milijardi za Expo i nacionalni stadion uložili u izgradnju sistema za navodnjavanje. I da navodnjavamo, recimo, jedno 50.000 hektara. I da imamo 2 žetve godišnje, ili barem jednu žetvu i postranu žetvu. Da imamo pšenicu i da imamo grašak posle toga u sistemima za navodnjavanje. Ili silažni kukuruz. I tako dalje. I zamislite da smo podigli 20.000 hektara još od tih 50.000 hektara pod staklenicima i plastenicima. Uzmite Vranjsku banju. 78% je, ako ja se ne varam, izvor vode, toplota vode na izlasku iz zemlje. 78%. Uzmite još Ličku banju, isto tako, oko 80%. Uzmite celu Maču, ona leži na toploj vodi, jezeru tople vode. Dovoljno samo izbušiti dubinske bunare i možete da navodnjavate 1000 hektara staklenika. Moj kolega Nebojša sa povrtarstva kaže da u Kolande je 2024. godine imala 8600 hektara po staklenicima i plastenicima. Pardon, 11.000 hektara po staklenicima i plastenicima. Vrednost te stakleničke i plasteničke proizvodnje je u 2026. godini iznosila 8,6 milijarda. To je duplo više nego što je vrednost ukupne naše poljoprivredne proizvodnje na 3 miliona i 400.000 hektara, od čega 400.000 neobrađeno. Koliko bi mi zaradili na tih 20.000 hektara plastenika i staklenika? Mogu samo da nešto? Izvolite. Pa, nisu oni dovedeni ovde da nešto poboljšaju, da naprave što više štete. Zašto hoće da otvori rudnik litijuma, pa da zadave sve vode i da u sve propasti? To se radi. Iz svega ovoga što sam govorio, očigledno je da Srbiju nikad neće primiti u Europsku uniju, čak i ako je prime, bit će neka trećerazredna zemlja koja neće imati sva prava i neće moći da koristi sve privilegije koje koriste drugi članovi.
ne samo u onom prvom periodu posle pristupa koji je uobičajen prvih 7 godina, zato što oni imaju 7-godišnje budžete, znate, i uvek primaju nove članice negde kad počne da teče taj novi budžet. Ne na početku da bi mogli da obračunaju sredstva, nego kad uđu u 2., 3. godinu. I onda do kraja tog budžetskog perioda ne mogu da koriste iste podsticaje. Kad su primili ovih 10 2004. onda oni nisu mogli da koriste podsticaje kao ovih 15, dok nije istekao taj budžetski period od 7 godina. Tek u narednom budžetu se planiraju budžetska sredstva za njih. Tako će i nas primiti, ali neće ni da tome se završi. Mi ćemo biti neka Dž klasa, Dž grupa u zemalju. Ali profesore, šta će da prime? Jer ako ode Kosmet, ko garantuje da će da ostane? Može se desiti, pesimistički gledano, da će Kosmet ući u Evropsku uniju pre ostatka, Vučićevog ostatka Srbije, centralne Srbije i Vojvodine. A Vučić će se boriti za svoju fotelju sve dok ne rasproda Srbiju izvan distrikta Dedinje. Kad ostane na distriktu Dedinje, onda će da se povuče sa položaja. Znate šta je distrikt Dedinje? Kao distrikt Grčko koji razdvoji Republiku Srpsku. Je bilo dovoljno? Šta hoćete još? Profesor, kako onda vi vidite izlaz iz svega ovoga? Izlaz je u nama. Da. Čuli ste, nisam slučajno pročitao ovu poruku, insert iz knjige posvećene generalu Pavkoviću od predsjednika Društva Srbije domaćina Ančića, Čujte Srbi. To je asocijacija na onu knjigu Čujte Srbi. Upamet se Srbi, on je samo preinačen i rekao Čujte Srbi, nego upamet se Srbi. Uzmite se upamet Srbi. Arčibald Rajs. A Arčibald Rajs je kao veliki srpski prijatelj koji je ostao i da živi posle Prvog svjetskog rata ovde, bio umro od praktično srčanog udara zbog toga što ga je jedan tadašnji ministar u vladi napao, koji je bio imao komšijsko dvorište. Znači, Badraz je bio njegov komšija, koji ga napao, zato čega i čovek u godinama je doživeo srčani udar. I sahranjen je tu u Tokiderskom parku. Sa srcem na Kajmeškalu. Sa srcem na Kajmeškalu. Bilo, a više ga nema zato što su Bugari u Drugom svjetskom ratu celu tu urnu sa njegovim srcem uzeli, odnijeli i uništili. Tako da više srca nema u urni. Na Koti 2521, a ove godine je 100-godišnjica proboja pobede na Kajmakčalanu. Bila je 1916. godine 2016. Znači 100-godišnjica. A ne znam da li znate, ja sam išao na 100-godišnjicu, tada na Kajmakčalanu nije bilo nijednog napisa na srpskom jeziku. Znači, na grobnici je bio jezik ruski, engleski, francuski i grčki i makedonski. A poster na konferenciju posvećenu 100-godišnjici proboja na Kajmakčalanu u Bitolju se održavala konferencija gde je i vojničko groblje u Bitolju. Plakat nije bio 100 godina proboja Solunskog flota, nego 100 godina od, sad ne mogu sjetiti tačno na makedonski, kako se to kaže, 100 godina od proboja na makedonski flot. Jedna katastrofa. Ništa, profesore, s obzirom vreme te... Još nekim postavljenim pitanjima. Pozdravimo, s obzirom da je... Jedina mogu da zamolim kad budete objavljivali, da stavite adresu web sajta Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije i kad uđete u prezentacije i imate jednu rubriku Trag biljke. Tu sa, zahvaljujući udruženju Trag biljke iz Banja Luke, imamo oko 100 članaka kako ekološki gajiti hranu za sebe i svoje članove domaćinstva. U različitim klimatskim zonama. Primorskoj,
brdsko-planinskoj i ravničarskoj. Ja bih vas ipak, profesore, eto, pitala, s obzirom da... Sajt je www.spic, Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Srbije, spic.org.rs. Da, s obzirom da je globalistički pritisak u celom svetu raste, da je hrana, da smo svedoci progona farmera u Evropi i u mnogim zemljama, klanje stoke u Grčkoj, eto i u Hrvatskoj, u mnogim. Jedan je farmer u Kanadi rekao za prodaju sirovog mlijeka je veća kazna nego za prodaju kokaina. To ne znam, zaista ali provjerit ću. Da, možete provjeriti, mogu je proslediti. Ali ono što bih smetala, znači u tim uslovima koji su zaista svetskih razmera, naši poljoprivrednici jeste u izuzetnoj su poziciji pritiska od vlasti. Da li bi bilo dobro da organizuju, da se intenviziraju, znači međusobno organizovanje u zadruge i uopšte trgovinu poljoprivrednim proizvodima, odnosno hranom za stoku, za ono što im je neophodno, a da u protivnom dobiju proizvode koje pojedini od poljoprivrednog gazdinstva proizvodi. Odnosno, da li ta razmena koja je zapravo suštinska razmena opstanka u ovim uslovima, da li je ona moguća? Da li je moguće razviti model koji, znači, treba, ako je potrebno vratiti nazad i sterijski... Moguće je razviti više modela. A danas, po poslednjem informatičkom periodu, to je moguće. A i ranije je bilo moguće. Recimo, ja znam da se ranije kušće i ćureće meso pred praznike donosilo po narudžbini. I sada se donosi. I sada se donosi, je tako, to je jedno. Drugo, da se nekad mleko nosilo u onim metalnim manjerkama, kantama i da se išlo od kuće do kuće i prodavalo, sipalo se na lonče i tako dalje, i tako dalje. Zatim, možete da vidite sada, uzmite, zapišite burjan. Oni su napravili pokret mobilnu prodaju. Idu sa kombijem, obilaze naselja i prodaju svoje proizvode iz kombije. Francuski farmeri su se tako udružili i otkupili polovne autobuse, gradske, i normalno počupali sedište i sve ostalo, napravili police i tako dalje, i puste, stanu na autobuskim stanicama gradskim i tu gde ulaze kupci, prođu i uzimaju tako dalje, sve je mereno na kilogram ili pola kilograma i tako dalje, ili druga pakovanja, i dolaze na kasu i plate na zadnji kratik. Znači, bilo teško napraviti otkupne stanice? Znam nekoliko organizacije, udruženja koje su se formirali, mlađi proizvođači do duše, recimo 5 proizvođača iz Dobrinje, mladih. Oni su napravili da ne budu konkurentni jedni drugima, nego da jedan se specijalizuje za proizvodnju, drugi za ovu, tako da. I svake nedelje jedanput dolaze i dovoze kućne adrese i isporučuju te proizvode. Znam Dragicu koja radi organsku proizvodnju iz, kako se zove opština, Barajevo. Iz Barajeva tu, koja subotom i nedeljom je na onoj pijaci na Novom Beogradu, koji je obrađeni deo za organsku proizvodnju, a još 2 dana sedmično voze kolima od kuće do kuće. Ali morate prethodno naručiti da vam spakuju u kutiju kesu ili torbu i da samo ustave, kažu toliko košta i platite, i to je stvar poverenja. Ali da li bi mogle da budu locirane otkupne stanice bar po regionima u kojima bi mogla da pristiže praktički organska hrana koja ne ovisi sada o ne znam kakvim specijalnim propisima? Mi smo imali najveću dotaciju za izgradnju organske farme je Prokocka, tako što je gario kanabis. To je staklenik
ovdje u Jovanjici. Prema tome, to je jedan primjer zloupotrebe toga. Znači, tu su odgovorni oni koji su radili, a najmanje 2 puta predstavnici sertifikatske kuće moraju da dođu da prekontrolišu, da uzimaju uzorke i da ispituju da li ima primesa mineralnog đubriva i nekih pesticida i tako dalje. Jedno u fazi vegetacije, a drugi u fazi sazrevanja plodova, da uzmu i analiziraju plod. Ovdje to nije rađeno očigledno, zbog toga što je to bio državni projekat, tajni državni projekat. Ali sertifikacija, organska proizvodnja košta i sertifikati dosta. I to se ne isplati malim proizvođačima. To se isplati velikim proizvođačima, recimo kao što je EcoAgri u Beloj Crkvi koji ima zaokružen proizvodni kompleks na 2300 hektara. Ali kao što vi kažete, ako se udruže poljoprivrednici, da li njih sprečava zakonska regulativa da oni... Za sada ne, ako imaju za sebe takozvanu, kako se to zove sad trenutak da kažem, potvrdu o setvernoj strukturi prijavljenu u kako se zove, e-agrar. Isprintate, kad dobijete, 2 dokumenta mora da ima. Potvrda o registraciji gazdinstva za tu godinu i potvrda o prijavljenoj setvernoj strukturi. I ako to što prodajete imate, imate taj proizvod ili imate prerađevinu tog proizvoda, ne mogu vam ništa. Možete prodajete kao farmer. I ne mogu da vam oduzimaju. Niti mogu da vam naplate bilo kakve takse. Da li poljoprivrednici shvataju da su oni zapravo u situaciji da moraju ovako da se organizuju? Da će njih država, da će, znači, globalisti ovih prostora gledati na svaki način da oni nisu ni 9 rupa rasvirali. Prema tome nema što da razgovaraju sa takvim nosiocima vlasti. Ja jedino što mogu da nekoliko godina nosim se mišlju, ali to zahteva neka finansijska sredstva i tako dalje, da recimo u kancelarijama društva srpskih domaćina, gdje imamo kancelarije društva srpskih domaćina, angažujemo neku osobu, ali volonterski stav. I da prima poručbine, da javlja proizvođačima, da uspostavlja kontakt praktično i da ovi dovoze i da raspoređuju po tome. Ali neko mora da plati barem tog jednog radnika. To može i portal, razumete, koji ima cirkulacije, ali onda i informacije. Dobro, onda praktično samo proizvođači i kupci preuzimaju rizik za eventualne nesporazume. Da. Ima li neko pitanje koje bi... Mislim, definitivno, ovo je i zapravo izuzetno važna tema, jer kako vidimo, znači, opstanak svjetske ekonomije je pod velikim pitanjem i ono što će se dešavati sa energentima, hranom i vodom, možda neće biti, to će biti potpuno novo u istoriji. Ono što sledi. Prema tome, taj opstanak nije nimalo ni trivialan, niti je nešto što ne bi trebalo da... Ja mogu da vam kažem sada da moraju da se posvete. Izuzetno dobar primjer udruživanja. Ovaj glumac, Nenad Jezdić je specijalizovao samo za proizvodnju šljiva i rakije. Ali ovaj iz Koza Nostra, Janković, onaj malo bucmastiji što je igrao u onoj seriji Vojna akademija i tako dalje. Pre neko večer je igrao u jednoj seriji Osmana, u New Yorku. Bošnjačke izbjeglice u New Yorku i tako dalje, pa asocijacija sa ovim priznakinjama i svim ostalim stvarima, dobro, da ne ulazim u to. On je okupio ne znam koliko proizvođača koza i napravio je mlekaru i došao je do faze ne samo prerade mleka, u sireve i tako dalje, u pakove surupcu, nego je došao do faze da nabavio prvo jedan, a sad je kupio i drugi liofilizator od Živorada Kovačevića iz NBA iz Valjeva i vrši liofilizaciju surutke.
i prodaje u pakovanju od 150 ili ne znam 200 ovih, kako se zove, kapsula i vi samo otvorite dve kapsule otvorite na 2 decija vode i popijete surutu. Pa eto, te informacije zapravo... I kad bi mi imali u svakom 29 regija po jedan centar za liofilizaciju, samo 3. klasu proizvoda da prerađujemo u liofilizaciju, to bi bila premija. To bi povećalo budžet prihode poljoprivrednika barem 10%. Barem 10% i ne bi imali toga. A inače nisam vam rekao da za ovih 1,5 miliona hektara što smo izgubili od 62. do 2012. i ovih 200.000 za zadnjih 10 godina. 200.000 hektara smo izgubili za zadnjih 10 godina. To je 1.700.000, to znači 8 miliona i 700. Kako ste izgubili? Šta se desilo sa tih 10.000? Ili je zauzeto za nepoljoprivredne namene, puteve, željezničke pruge, veštačka jezera, aerodrome i tako dalje, fudbalske stadione, širenje gradova i tako dalje, urbanizaciju i sve ostalo. Ili je napušteno od strane poljoprivrednika u brdsko-planinskom području i to je sad prešlo u šikare. Šikare posle 5 godina se ne računaju više poljoprivredno zemljište i to je pošumljeno, vratila se. Šumadija će ponovo biti Šumadija, kad nestane seljaka. Hvala vam, profesor, još jednom. Mi bismo zaista mogli da slušamo vas, ali eto, nema dovoljno ovih tehničkih mogućnosti. Potrebno je, mislim, lično smatram, vidim da je razumevanje prisutno, da je potrebno zaista da se na taj način okreću poljoprivrednici jednostavno udruživanju, razumevanju potreba onih oko sebe, da prosto razmenjuju i podatke, i informacije, i dobra, i ono što je oslanjanje na globalističke strukture, institucije i ono što se zapravo desilo sa vlasti u Srbiji je potpuno nesvrsishodno i ne vodi zaista ničemu, osim to može jedino dovesti propadanju gazdinstva. Kao što se mnogi poljoprivrednici su i došli u tu situaciju dugovanja i... Imamo jedan ogroman problem, to je što ispod Save i Dunava nema komasacije zemljišta. Više savremena mehanizacija ne može da uđe tako male parcele. Ja se sjećam prvi projekat kad sam radio kao asistent pripravnik, čim sam došla na fakultet, sledeće godine, 76. godine. I otišao sam u Džervin tadašnji, koji je napravio prvu takozvanu funkcionalnu, sve su komasacije funkcionalne, ali oni su tako pogrešno nazvali funkcionalna. Znači, to je komasacija bila 36 hektara za vinogradsku proizvodnju. Jedan sortiment, jedan raspored, svaki red je bio zauzimao površinu jednog ara između ovih poljskih puteva. Ako ste uneli 20 ari, vi dobijete 2 reda. Ako ste uneli hektar i po, vi dobijete znači 150 redova. I tako dalje. Bilo je, tu je imalo, ako se ja ne varam, na tih 36 hektara 170 vlasnika. Neki nisu bili uopšte ne u Knjaževcu, nego nisu u Srbiji. Nisu bili, ili su u Sloveniji recimo i tako dalje, ili su bili u Evropi. Bilo je oni koji su bili u Australiji. Ali oni su potpisali svi zajednički ugovor da svi rade jedan sortiment, nabavljen je sadni materijal kvalitetan, izvršeno krčenje, uspostavljeni pravilni redovi i sve su mogli oni sami da obavljaju radove. Samo jednu radnu operaciju nije dozvoljeno da oni obavljaju, da ne bi bolesti prelazile sa jednog reda na drugi, a to je zaštita vinograda. To je radio kombinat Džervin. I to po cenovniku koji se znao u godinu dana praviti. Po cenovniku se znalo da mogu da zadrže 10% ostvarenog obima proizvodnje grožđa za svoje potrebe, a 90% prodaju po unapred poznatoj ceni Džervinu. Džervin je tada imao izuzetno kvalitetno grožđe, sigurni snabdevanje kvalitetnom sirovinom, prerađivao vino koje je svo plasirao u Nemačku. Pod robnom markom Zlatni breg. I jedne godine su im vratili celu pošiljku 2 šlepera, prva koja su isporučili, samo zbog toga što
onaj plastika iznad zapušača je za nijansu bila promijenjena boja. Rekli su ne može. Potrošači su navikli na ovu zlatnu boju, zato se zove zlatni breg, ne može da bude druga boja. Vraćajte nazad. Ne slučajno. A ovi koji su bili vlasnici formalno, oni su dobijali tačno po određenim cenama da se svede račun koliko šta i tako dalje. Uplaćeno na njima račun. Ništa, hvala. Eto, da još jednom pozdravimo. Izvršno izlaganje i nadam se. Taksiram do Zemuna, ne naplaćujem prevoz.